Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei KMDC hisia bide na incident ya KMDC jong hisia menin kadang wan kenrahi hapo infiltration cegat rata cira balai pimtip hai kata Hikwa elek percaya ni bis ya. Kita mapi kita inong diri ya. Yang perkapsul dari kecil lojong. Kan badang kendra bar jelagi di kot keseng HNYM lembaga anti-influx cell. Jong keseng, hagi jinglam jong ba sparli sengkli kumu Sherman, mentega sengiru di kot jong ne keseng kila yoban bat ya ki kat wengut ki bar jela, ki bombiang yi ki kot gisla, haba ki krek penuan belah Meghalaya. Hagan yang sengi namar kejing petne biang jong unongnya kali kamai ubakit ye kita gibar jela benwan rong hapo Meghalaya kalapoi hudu uput bagi dikhot jong seng ken hap anilam ye kita kali hathanat nongpo rengkat bar kita gibar jela bat hadin kata sya infiltration ceget ha bernihat ban penpai kala ye kita gibar jela uba sparti sengkli kumu dikhot jong seng HNYM uba badru kumu Sherman jong anti influx cell ulapan pau ye kejing sokya halor kejing wan tuj jong kibriu ki banabar klem dadon ye ki kot gisla ki babiang haba ki wan bela hapo Meghalaya ha ka bau lebu da kejing kentu ye ki bor sarkar lengba ka tanat pulit bat lengba ka infiltration ceget ban perking bahano ye kejing wan rong kibriu ki banabar klem dadon ye ki kot gisla namar kumba kalong kam dadon kejing perking ye ki briu ki banabar ban wan ha Meghalaya bat kene kalapan selur ye ki ban wan tuj na ka wei kesengi sya ka wei sya kene ke jela na kabanta ki kambala jongki ha ka baulo ongru ba omdei ba kaseng ka khang ye jingwan ki barjela henrei haba ki wan ki dibandon ye ki kot kisla ki babiang kumban syukdo bajan man la kasngi ki dikot jong seng HNYM kila yo ban bat ye ki barjela ki bawan rong ha Meghalaya ban wan bela klem dadon ye ki kot kisla ki babiang Apna saman itu gari driver mulu jahat saya aku wah Abang kalau ini jadi sekta ponroin kabat job abang labor license ini na mustahil ane sekta ये तो सिर्फ स्लिप है ये स्लिप मतलब आप लोग कैसा रिसिप्ट मतलब अभी आप सरकारी नौकरी के क्या बोलता तो फॉर्म भरना पड़ता है फॉर्म भर के डायरेक्ट नौकरी में जॉइन कर नहीं सकता तो ऐसा हो गया ये स्लिप आप लोग का हाथ में होना चाहिए कुछ लाइसेंस मिलने का टाइम में प्रूफ होना चाहिए आपको अगर ये स्लिप नहीं लेबर के साथ कैसा आपको लेबर लाइसेंस cara pasar ni belum. Karena por mentang idon hang nehapo infiltration ceget kemudian po bornihat bangilawan ban pentai kini ki kat wengut ki mender ki bangilayo obat menek senong saiden nong po nakapor sa kapor kumbalai bagini ki mender ki yo bandrung spo ke jela jongi tang lengba jong kane ka acknowledgement slip ka basong dor sanpul tengka pingi kwa ban kernang de kendiat sapang jong kane ka acknowledgement slip bakumno ka labor department kalasya no bandrung yo mender tang bag ulah register ya lade hapo ketelat labor dan nakal yang keseng HNYM kakwa ba kino kimender kibawan berdua spo jelag jongi kide benbiang suai ka yaki kot slag jongki amtame labor license ke jongki bat sakawai ka police verification na ka jaka ka baki kiwan de hakapor ngi obat mene kini ki artlik ya kawai Scorpio Idai kijui ki Scorpio bat uju driver bakit dang mencisi dang obat kilai ihi hakiran san sosial media andre mentasi kala jabi yang kumju haga bau new driver haga por bangi ngiong mene ban pentai kini kimender wong ngi ya sepot hanat ngilalik mi apo police station nongpo dan dang ngilalik mi po police station nongpo wosi jongka police station nongpo upa ingi wong ba kani kamram jongka infil station ceget kemudian berni kilik mi si dan nakal yang jongi kaseng ngilawan mi mentah jenis po infiltration ceget bangilayo kan ya keren batu in charge dong ka infiltration ceget banak yang infiltration ceget ro kalau ong bak song ngabor dong pi bak hai
le no na kaliang jongi ka seng nimsya ikni kiminder bakin kiu sakit jelag jongi ngin penpai no iki mentasi nang mentahi nang ne na po infiltration check sa jaka ka baki kiwan na kaliang kaseng kwa mekran saka kwa persiu saka nat labor department ba kadai ban pencai saki kadai ban bu ki kendon saya kini ki dukan ki penlek ya kena acknowledgement slip ke badon po bornihan baki de bendon kita kendon ba kino kemender ki bawan apply ya kena acknowledgement slip kimpat la bandrung sapok ke jela ke jongi kidai ban aptat hadu bakin dayo ya ka labor license ke bapura na kaliang in charge yung kena infiltration check get ania po borni wong ni ba lawong puro lawong basik bor halor la de pentana kiladep pensong meeting na kapor sakpor halor kene ke benta te katnat lebori kamsyam lasim kya halor kene kapang te kumta nak liang keseng kamsyam kambanse banyale namta kari bekerja mendrol jong ban bat yakini kimender bombiang kot selagi Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District baju pelong shisi yang shis tayo halite Flower Higher Secondary School Maubri akhot kawes ngobhaban a admission ye pi baro ki knaret bat ki balar baru ki bakwa punya ejina jing tep shipang music bat theory bat practical hakani ke music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar onyx solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum bat violin kani ke music school ke pelong ro street performance bat ki music concert amal laos nam kum kadak pan ailar ki khna ki bapulia kani music school bakin simpan tah kiran san ban pen igi sap ki pong di bagidon ipadiang sompai pi baro ki bakloi berman pulie agani music school ban tep khambanya sompa ban phone agini number publish bun